Free Fire'da 1 миллиард адам көчүргөн. Ошонун эң биринчи ачылган аккаунту силерге азыр көрсөтөм. Ана Мисарадой каналга катылып лайк басканды унутпа. Бул аккаунт жигиттер кимдин аккаунту болгон комментарийге жазып кой 1000 анан бир деген бул по-любому разработчиктин аккаунту болушу мүмкүн. Азыр силер менен көрөбүз жигиттер кандай аккаунт болду экен да жигиттер. Галочкасы бар экен, прикиньте жигиттер, до сих пор ойнойт экен, заброшенный аккаунт эмес экен. Free Fire'да биринчи ачылган аккаунт заброшенный эмес экен жигиттер. Уровеньне келе турган болсок 62 уровень 536 000 лайк жигиттер. Еще там галочкасы бар. Бул ютубер или тиктокер или разработчик жигиттер. Алмаз салам деген адамдар үчүн жигиттер менде WhatsApp группа ачылды. Ссылка TikTok профилде турат. Бир кнопканы басып кайрылсаңыздар